isilo ngisho singangena ejele ngisho singagwaza wena nje mfoko amakhulukhulu sikubulale phakathi ejele sofika sisikhothamele sithi indaba ezitha ngejiki ukuthi uyise ngoba isilo siyazala ngomlomo wami ngangibongela ubaba umbhali ingqungqulo umbhali ubaba uDPZ Ntuli simo umhlanga usaba umfundisi wangixhumanisa neqhawe okuthiwa uBMK insizwa yale kaNongoma ibizwa ngoJule News so kwayilapho ke ngifunda khona hawu kanti lento iyasho khona ngomlomo uyilethuza ngalo ukuthi ibhalwe phansi yabona so ngase ngiqala ke ngifunda ke khona inkondlo yami yokuqala wayilungisa isikhathi eside ayula ko 5 minutes agcina seku 1 minute 30 seconds ngathi ngiyabona hawu sengikhishwa nako SABC TV ngiqale ke ngiqashwa yayinkulu imali ngiqala ke mina ukubona u2000 uhlale esandleni nxa yenkondlo sukela madoda ke inqana ngempela ke leyo ezwayo ngalesikhathi uyabuza umsebenzi wakhe ukuthi sesingene phezulu ngendlela esimangaliso khumbula ukuthi thina ke ngikhumbuze lapho kuleyo ndawo ukuthi thina sasigcina emakhanda umsebenzi siphimise sikhavule ngaleyo ndlela siphila isizwe sakithi sasingabhali phansi phela ukubhala phansi kwafika nalaba ke esicela kubona ke izinkobo asiphinde senze kanje mfowethu sekubingelela mfowethu ngibingelele umsakazi wami othandekayo nomuhle nabalaleli emakhaya nami ngizwile ukuthi babingelelwa nabashana nami ngithi akubabingelela kunjalo igama inqana yangempela ayokudlala ayokuhlala ekhaya umkhumbi kaNongazi inhlobo sidalo igama ke lase dining room umsawenkosi wakaduma isibongo ngidabuka le emzimkhulu kodwa ke ngila eMlazi nokuyilapho umuntu athe ukukhulela khona kodwa inkaba kahle kahle kuyikhaya lile emzimkhulu endaweni ekuthiwa isedumisa khona oh okay uyabona ke sinomkha wami namthwese la insizwa yakithi ngimbona naye ivuma ngekhanda mengabe ke ubongala ke lapha mthwese mfowethu ngiyakuza yakuthinta mfowethu umsebenzi walensizwa ake sahambe asikesabe mfowethu cha mfowethu nqanawe ngifuna la singakayi kokuningi mfowethu njengoba uyinqana ngempela mfowethu kulomkhakha wezobuciko ungene kanjani ifika nini lento kuwe uyabona mfowabhungane mangikulandisa ngeke ngisho ngithi mina ukuthi umuntu ujahe ukufika esiphethweni kodwa kuyekuthiwe themba iprocess khona isingisa bayibasisho kanjalo bathi nje themba iprocess ukuze kufike ekugcineni ukuqala kwami ngiqale ngumdwebi hayi ukuthi ngikiyekile ukudweba kodwa ngiqale ngumdwebi ngoba mawudweba usukukhipha imizwa yakho uyikhiphele ephepheni so ngiwumdwebi nje from kusuka phansi ngikopela nakumfowethu wayedweba ngize ngifike high school masokufika kunale zinto okuthiwa izinkulumo ezilungiselelwe kunezinkulumo ezilungiselelwe kubhalwa zonke ilentuze indaba ezimfishane so uthola ukuthi ngiba omunye wabaqokwayo makuyomela isikole khona la kusuke kulentuzelwa khona ama marks uthola ukuthi umela iclass mawuthola u15 lonke iclass lithola u15 ngalolo so uthola ukuthi ke ngimela isikole ngiyakhethwa nenye intombazana wakuthiwa uKhanyo sikhethwe uthola ukuthi siyomela isikole yaqala lapho ngikhumbula nje izibongo ngiqala nje ukuyibonga ngomlomo wami ngangibongela ubaba umbhali ingqungqulo umbhali ubaba uDPZ Ntuli nganginikezwe izibongo zokubongela yena so ngambongela ngithe mangiqeda isikole ngawumuntu ofisa ukupublish incwadi ngifane nabo BW Vilakazi ngase ngifuna istebele noma ilento zengafunda ngaphansi kwayo ngathola insizwa umhlanga khona ulokhuza usimo umhlanga usaba umfundisi wangixhumanisa neqhawe okuthiwa uBMK insizwa yale kaNongoma wangixhumanisa nayo eyayinelentuza lapha neorganization bebambisene noNqobano obizwa ngePhara eyibizwa ngoJule News so kwayilapho ke ngifunda khona hawu kanti lento iyasho khona ngomlomo uyilethuza ngalo ukuthi ibhalwe phansi yabona so ngase ngiqala ke ngifunda ke khona inkondlo yami yokuqala wayilungisa isikhathi eside ayula ko 5 minutes agcina seku 1 minute 30 seconds 45 seconds eyithi please call Phuma sayazi ngekhanda ngabe ngiyakushola wena please call wayilungisa yazi yaba yileyanto so ngathi mangiyihaya phakathi kwabantu thola ukuthi abantu bayancoma ngase ngithola lo gqozi yize ngingakuypublish namanje incwadi kodwa kwaqala kanjalo wangikhulisa ku BMK uMthaphiseni Masuku ngagcina ke sengikwazi ke ukushaya nezinkondlo ze stage kanjalo ukufika ke kulezi zelento lezi zeyibongo lizamakhosi ngiqale 2020 kuzofika iCovid lo nyaka lo kwaku 2020 kufika iCovid ngiyaphosa 2019
2020 kufika iCovid. Oh yes. Iqale 2019 kodwa leso ifike 2020. Yes. So makulo nyaka ukhathide ngobe omunye wabasakazi kwezinye iziteshi wawina iaward kuma First Choice Mzansi Awards. Ngase ngithi awuthi ngimbhalele into ngimbongise. Ngayenza la iphone ku WhatsApp. Yeah. Wavele wayidlala eradioini. Awu madoda. So wayidlala isikhathi eside ngabona ukuthi uyithandile lento wayidlala isikhathi. So nami ngayibona ukuthi ngiyimbonga ngempela ke ngoba manje ngidlalwa umsakazi, ngidlalwa mhlambe for close to 2 months. Ngase ke ngiba nalolo gqozi ngabhala izibongo zenkosi uJesu mhlambe engizozishare ngizisho. Ngabhala zona. Mase ngibhale zona hawu kwafika no TikTok ngabona kunezinto zo TikTok izwe livaliwe nabo TikTok ya trenda nami ngase ngiqala ke ngilento zakhe ngisabalala ngathi ngiyabona hawu sengikhishwa nako SABC TV hawu kwakhula Muhle kakhulu umsebenzi wakho nqana ngifuna sibuyele la sizoqhubeka nomthwese khona umfowethu ngifisa napho yakhe imibuzo ubafo kulo msebenzi wakho sinike wona njengamanje nomunye kwebona abalaleli ngifuna nje ubathathu babeke ngawo lo msebenzi wakho muhle kangaka abalaleli ubathathu babeke mfethu ngawo ukuthi ukuze ube kanjena kwafikani kokwenzekani uthini kahlehle yini yakwenza ukuthi ngempela ukhipha umsebenzi ofana lo ngithi angiqale ngicacise lokhu before ngikuphendula ukuthi ngibonile lokuxokozela okukhona social media kokuthi undaba ezithathethi kanjani angicacise ukuthi ngombono wami isilo akuyena umfundisi asikucacise lo umfundisi uya maintain isikhundla sakhe ukuthi angatholakali ukuthukulela angatholakali enzeni ngoba uwumfundisi uyabo uhleli lapha nje ubekwe so umfundisi mayeke wenza into ebheke ecele isilo ngisho singangena ejele ngisho singagwaza wena nje mfoko amakhulukhulu sikubulale phakathi ejele Sofia sisikhothamele sithi indaba ezithu ngejiki ukuthi uyise ngoba isilo siyazala uyabo manje abayeke abantu kungabaza isilo ngoba kukhona isenzo esithile senziwe isilo so kodwa angikhondoni lokho ukuthi umuntu mayisesikhundleni enze okuphambene kodwa nje undaba ezithu uyohleze undaba ezithu ngabhala lo msebenzi kukube endlunkulu kungekuhle kuphithizela izwe lidunguzela kukubi kusanda kuhamba isilo esikhotheme ubhejane ephuma esiqiweni kwangekuhle ngase ngithi awuthi ngibhalele umsebenzi kulesiphithiphithi kwakusekhona umntwana akaphinda angena unduna kaNkulu kaZulu omdala okade ke futhi wahlala ebukhosini so ngathi no angizwakalise nami ulaka lami ukuthi ngisupporta yena undaba ezitha ukuthi nguye ngoba uyazala undaba ezitha so ngangibhala lo msebenzi ngalo ngoba futhi wangisiza lo msebenzi eqinisweni ngoba ngathi sengubhalile insizwa uvusizwe langa wawubona lo msebenzi wayesethi asukhiphe indabeni waphuma eindabeni uyabona ukuthi ngangisekude ukuphuma eindabeni ngoba phela moyiciko ukungena emaradweni kuumusa njengoba namanje ngila nje kuyinto eyinhlanhla leyo khona okufisayo ukungena la ngeke alithole lo thuba ngoba alitholwa kalula so kuba inhlanhla nje ekhono lakho so ngase ngiphuma kanjalo ke ngilentuza 2 ngithe mase ngilentuza sengiqashwa eParliament kusesha umsebenzi kwabonwa lo msebenzi kwathiwa no lo uqualify impela ngoba useke wabonga ngisho isilo so engangikhompyutha nabo abawu5 basala kanjalo so kungisize kakhulu ukubhalela undaba ezitha lo msebenzi uyibeka kahle ngana mfethu kuyezwakala mfethu kusho ukuthi ngempela nawe wathi mawuyenza lento wakhipha lo ngaphakathi yaba ngaphakathi lento kwena wabe soyiveza ngaphandle ngoba akufuneki imlaleli ekhaya ukuthi nombhala lapha ngasekhaya into uyenzela ukugcina icala yenza into ngempela uthi mawuyenza ithinta abantu abaningi njengoba nawe yathinta abantu abaningi akulandela kakhulu ke enkundleni zokuxhumana mkhulu ngomsebenzi wakho ke owawenza sabona ukuthi cha ngempela khona lo bheke khona mkhulu mhlambe mfethu kuona lo msebenzi wakho omuhle kangaka uzothi omunye ngabe ukubhala noma ke ukuhaya ngalendlela ohaya ngayo kuba nomuntu inhlamba ukufundisa uqeqeshayo noma uyavuka ekseni nje kube nomuzi othile ukuthi njengamanje ngizohamba khona la othola ukuthi uyaqhubuka uyehla uqonde kwenzeka kanjani lapho uthanda usibeke leyo ndawo makhulukhulu ngiqale ngikufakazele kuleko ukuthi sisuke sidweba isithombe ukuthi umuntu alento njengoba ngisho ukuthi ngaqala ngidweba phansi ngepeni namanje ngisadweba usesidweba ngamagama manje ukuphendula nje angeke ngibaphendulele bonke abantu ngoba enye imbongi inenye experience ngokwayo uzothola ukuthi omunye
akabhali ngisho ukubhala uyasho even ukwehla ipace angiyicontrol ka ngiye ngithi mase ngibonga ngithi yabona mase ngilanga ngifuna ukwehla kuyazenzakalela ngoba yinto esuka ingaphakathi into mosoyibambile nje iyazenzakalela uthuke na ukuthi ngase ngikhuphuka kangaka manje la yabo kuyinto ezenzakalela ngoba umuzwa osuka ungaphakathi ikhona lento esuka iphila kuwe lento iphila ngaphakathi ekuthenini kukhona umuntu okufundisayo ngingasho nje ngithi mina kuba khona abantu obukela kubona yabona bengingaphansi kwasebuhleni ohlangothini lonyazi lwezulu ngikhulele khona so ukukhulela kwami khona ngibone inyusi ebeyibonga khona noma imbongi okuthiwa ubaba uMasinga uthi baba uMasinga bengibukela kakhulu kuyena namanje ukuqala kwami benginokukopela kuyena wena ungangawuzwa into ifana ngiyangiphoxeka umuntu mayizothi yazi wena ufana noSibanibani ngizizwe ngiphoxeka ngoba ngifanisa nomuntu engingamlingisi futhi engimaze kamumva ukuthi yini ungifanise nomuntu engingamlingisi lo engangimlingisa ngehluleke ukumlingisa kwaphuma lo nqanawe nguyena ngoba nasey'inkondlweni bakhona engangibalingisa kodwa kubangalingise kwaphuma unqanawe lo yena ohlukile so angeke ngithi ke kuba khona umuntu osuke ubheke kuyena ubukela kuyena bese kodwa wena kuyayibhalela ngokwakho ngiyakhumbula nqanawe mfowethu salapha kuju lwezinyosi lwezinyosi ko BMK kuleya session ngiyathukamisa uhamba soshanga umkhabo ongaka mfowethu ngoba wawuyislender angangifakazela uBMK ngiyakubona namabounce akugadile la wawuyislender kusho ukuthi umsebenzi lo weNkulunkulu wethongo kuwe ngempela ke uyakusebenzela siyayithanda leyo ngoba vele kuyaphileka ngawo umsebenzi lo esiwenzayo mfowethu ngifuna sibhekela khumbula mlaleli hleni nqana ngempela la njengamanje umthwese niqhawe sithi izulu amaciko mfowethu ngifuna sila mfowethu usiyazi uma ungena entweni ukuthi ungena ngoba ubona abaye ngifuna ukuthi uthathe usibeke ukuthi wena inhloso yakho ungena kulomkhakha lo sowenza manje yini ukungena kwami eqinisweni usushiyibongo noma inkondlo yebo ubuciko nje bakho bubonke ngingathi ngesinye isikhathi suke kuyinto engaphakathi ipurpose uyithola usuphakathi ngesinye isikhathi kwabanye njengami ngangenza nje umsebenzi ngifisa ukufana nobaba uDPZ Ntuli ukuthi ngibe nencwadi nami ezofundwa esikolweni nokuyinto uNkulunkulu engimbone ifeza bokwenziwa nje ilecture vets not just university noma yiphi evets kufundwa ngeinkondlo lezi zami so kuyinto kenkulu leyo for mina ukuthi itarget bengitargethe mina ukuthi zingene izinkondlo ema primary ema high school kodwa uNkulunkulu sevele wayithatha wayiphosa lapha evarsity so akuyona ke into ke leyo ke ehlela noma ubani isifiso sami vele kwakuyileso kodwa uNkulunkulu yabo uyadiverta and seyisebenza ngesimanje ngiyabona futhi ukuthi udokotela ugcinile ethwala isifiso sami naye ukuthi kugcine le inkondlo lezi esimanje siyibuka njengezesimanje exuba nale ibonga engiyibhalayo ngoba zithanda ukuhluka le ibonga engiyibhalayo zinokuhluka nje lapha nalapha ukuthi zingene esikoleni abantu bathanda into elalela izingane zithi mayifunda zilalela ngoba seziyenqena ukufunda kudlalwa iradio njengoba kusuke kudlala oTakalani Sesami elento kudlalwa ekuthuzweni umuntu abhala itest ukuthi uzweni lento elentuzo so si implement into entsha so funeke si upgrade into eyenziwa ubaba uDPZ Ntuli si upgrade sibe kwesinye standard ilokho nje qhawelanga inamandla kakhulu umfowethu ngiyafisa ukuthi ngempela ufike nasezikoleni uhambe lezikole into engihlaba umxhwele uthi manje umsebenzi wakho usuhambe wafika kwelinye ke izinga noma ibanga ukuthi sijabulisa kakhulu esinto esiyidingayo lento umthwesi ukuthi ke mengabe sababhali mfowethu imisebenzi yethu ayikhule phela iqhubeke phambili njalo sidle ngayo nemndeni ethi ithokoze ngomsebenzi esiwenzayo ngoba siyazi ukuthi nqanawe bake basha abazali yakhumbula ke langazazikhathi bathi abazali niyapi ngoba akukho esikutholayo khohlwa ilento bayibize ngalento yabo mhlambe ngifisa ukuthi ke ungene futhi nalapho ukuthi mfethu kubabhali nakubantu ke abayibukela phansi athi ungathini kubona mfethu kubatshengisa ngoba abantu sebeyeza ukuthi kushuthi kanti madoda ingane zami ngithe ayiyeke lento kanti lento akuyona into umsebenzi ungathini lapho mfethu ukushayelela mfethu uyabona nje lamazwi akashiwo nami kumina ukuthi lento ayinamsebenzi kanjani njani only to found ukuthi omunye wayisho njalo ukuthi ngeke ngimkhumbuze
useze wakhipha isizumbulo sokungiqasha usekhohliwa amazwi awasho ngiqala kodwa phela ngeke umkhumbuze useyicustomer manje mawudayisa esitolo njengoba nje ngibuye ngidayise ngisho ingane yomthakatha uthi wena yathakathwa kini ngeke ngikudayisele uyayithatha imali kuso exchange so ngenze izinkondlo ngihamba nosibonelo ngwazi ngiyibona kwa singene ezitimeleni sikhangeza amashumi no 5 rand no 10 rand la ngalimbe ngibonwe umcambo umuntu omuhle emcambi angazi kwayigibela isitimela ngoba wayengaswele kwakwenze njani so angibone ngiperform esitimeleni bese angibiza athi no ngizokuxhumanisa noBongani Mavusa angixhumanisa ngempela uBongani Mavusa angizwakalisa komunye umsakazo hawu kuvele ukuthi boom ngiqaleke ngiqashwa yayinkulu imali ngiqala ke mina ukubona u2000 uhlale esandleni ngenxa yenkonzo wawumkhulu ngempela ke ngaleso sikhathi u2000 kumina ukuthi imali enkulu kabi so kwaqala kanjalo ngingamkhuthaza kumuntu othi ilento zokuthi as long into ikhona kuyena ngangavakasha kwelinye ibandla ngafike ngatshelwa ukuthi wathi umfundisi ngibonile ngazi mina ukuthi umuntu ohlolayo uyakhanyisa ngazi izangoma kuphela wathi lo mfundisi engakhanyisa ngalutho engenzanga lutho wathi wena ngibona uzophumelela ngeenkondlo eyangimangaza ke le ndaba ke ukuthi mina waze ngani ukuthi ngenze izinkondlo lo muntu ngoba ngibatshela ukuthi laba ngenza umusic so ngempela ngabona ke naku wesengiqashwa iParliament ke ngoba kwisona lo mali engayithola lapho lo 15000 ngabuya ngavula isiphaza ngawo sengisi-upgradeile manje nginabantu nami engibaqashile so uyabona ukuthi ke angisadle ngedwa ngenkondla ayikho ifame engaya kuyona kuthiwe i-payslip ithini sakunika le mali cha ayikho engangikhomba ngoba into engithola kuwena nqanawe emlaleli ekhaya lensizwa ayi ngoba angithini kubalekile ukuthi mengabuye iciko walihamba uhambo wafika lo yakhona ungaziphakamisi ubaza abanye abantu uthi manje usuvula okuvulile sekunabantu abalala bedlile ngenxa yakho okuyinto ngempela enhle kakhulu leyo mfethu uyaphinda futhi uyangikhumbuza mfethu uthi nanihamba ezitimeleni nenza umsebenzi nami ungihlisisa inyembezi mokhuluma ngalonto ngoba khona isikhathi ingwazi yathi qhawe angilambile mfethu nami ngilambile wathi samsestimeleni sasuka lapha eMlazi siza la eDurban station sihayi inkondlo esitimeleni sabuya nemali salala sihlile sakwazi ukwenza izinto ke phambili asikushaya ihlombe lokho mfethu ukuthi mfethu mfethu ngempela inkondlo mfethu ziyaphilisa ubuciko obubalekile ubuciko ngempela uyawela ngelibanzi ngakho akumele ngempela ubukele phansi iphethe imbenge yethu mfethu ngiyabona umthwesi naye befisa ukuphonsayo kodwa manje ngenxa isikhathi mfethu ngifuna sela ingibengezwe yasiphetha mfethu mhlamba ingqinambo ohlangabezana nazo enazo endleleni lapha nalapha mfethu mesike usinika inombolo yakho mfethu ingqinambo engihlangabezana nazo ikona ukudeleleka komsebenzi nokuthi abantu abafani omunye umuntu kumtshela ukuthi athi uyakumema emshadweni wakhe umtshela imali athi awungeinkondlo nje 5 minutes akhohle ukuthi u5 minutes lo sokuyoperforma noma u3 minutes oyoperform awubu u3 minutes mhlawumbe uba u2 weeks upractice ubhala wenza yonke lonto uyifaka ekhana ngoba usuke ufuna ukukhipha into kaHadebe noma kaMthombeni noma kabani so ufune ngiyifaka ekhana spend isikhathi esiningi lento so abantu abanga-undermine into ngoba ayifani nengoma oyidlala once oyirecorda once bese uyidlala yonke indawo ayifani lonto ihlukile hayi nawo asiphethe imbenge yethu mfethu uyaqasheka uyabhukheka mfethu ukwenza konke mfethu ukuthinta ubuciko ngane kwethu bazofisa ukuthi abantu ke bakuthole bakuthinte ukuze bezakwazi ukuthi ke usondele eduze nokwabo umnike umsebenzi mfethu utholakala lapha ngane kwethu ngingasho nje ngithi ngitholakala inombolo yokufona u061 88 asingagijima mfethu bayidinga abantu 061 88 99 310 310 061 88 99 310 lapha ke ku Facebook bangihekile lapha ipage lami selikhuphuka impela kodwa ke likhona elisha elithi eyangempela creativity angahamba umuntu ayolike kuloko TikTok inqanawe yangempela YouTube inqanawe yangempela sibheke phasikeni ke angazi noma isikhathi sakho sekhona yini asiyabhemba kodwa ngoba ngifuna ukuthi ngibongele kancane nje lentoza ngibazwisa abantu sibheke phasikeni abantu babophila imithwalo asike sithi ngonyama kaJuda ebhodle kwaIsrael kwezwakala bathi ihwanqe lihle likaMaria insizwe engazalwanga ngentando yendoda nomfazi
Siphepho sezulu inkosi yokuthula ke yathulisa ulwandle lisho kubasobozela oPetrono Johane ubengeyithulisa iziphepho zethu ngobani sazi konke isibatshazwa sezulu inkosi yokuthula ubatshazo wesifazane waseSamaria wathi zanini nizobona ngitshele konke bizo lakho uJesu waseNazaretha limlake limumethi iqiniso liyahlaba njengenayiti mtatazeliswa madimoni acela ushwele uwakhiphe endodeni wafa ingulube nayo uphonse kolwandle bathi umvunyo ovunywa amaci wasizwe sakithi kaZulu kwekwamemeza uAnda Ntanzi ethi ngena indawo isekhona kwamemeza usifiso oncane ethi kulungile baba makuyintando yakho kwamemeza uthina azungu ethi kwanqaba umuso kuba kuyangezitha ngabe sesingaphansi kwenhlabathi ugama lakhe lihle lifanele ukubongwa zingilo sinaba semhlabeni like labongwa iJoy celebration eDurban ICC kwaduma amen haleluya uyingcwele labongwa iamazing grace uhlengiwe emhlabana abathandwa kuzalo kwazamazamo SABC kosephilisa ngokhola abanye bephilisa ngamakhathakhatha wonkosi yami yasaba ngaleso sihoko ngoba ukuphila nje kwesikhashana umphiko ophikwa abajuda nethuna lamphika lathi asina kumumatha wadala konke ngezwi mdelo wadela ubukhosi bakhe nezulu wehla wazoba umuntu ebantwini ummemezeli wefeli phakade phezulu kwentaba yemhlwathi basindiswa abanenhlanhla kwekwamemeza phezulu kwezinto zonke wathi lo indodana yamezelwe yodwa ngiyakholwa yiyo Jerusalem ntaba yaseSiyoni nawe Ziyona ukulilizela usefikile umsindisi bathi umafa avuke njengendangabane kakholwanga uThomas engakofaka imini emanxebeni umvimbo yakhe ngayo siyaphulukiswa bayede uyesabeka Nkosi yamakhosi inqanawa yangempela Inqanawa yangempela enqubeni igama layo Mzansi Talks izwi lamaciko enkosi Mfokuthi sebulala kakhulu xa lizayo siphinde sidibana khona kuninzi sazokufunda kuwe xa siyivala rhoqo inqubo sesitsho sithi enkosi